West Karbi Anglong District Dongkamukam Arong Sepi Arlo Lakha Pho Rongkhang Constituency Doloni Arong Along Open Hole Along BJP number 5 Rongkhang Mondol Committee Atumpen Patir Piponsi Pini Phaikuni Achiklo Great Roxy Helang Arani Pathik Ponsi Pini Mass Joining Program Amai Kedeng Pon Lapen Pini Labangso Mass Joining Program Amai Kedeng Pon Along Pini kaprek asongja po asongja pi atum setame BJP asong lasonsi EPHLC Kongres ASDC asong atum setame cepa okdun renti lapen pini BJP asong along harok ethom ra ingkoi ra kethom cepa okdun renti MP Horen Singh be mass joining program amai dengpon lapen non kebang GMC ahut sitame Rongkhang along pen mesen ahut longpon pu lapen ongdung ahut longwek ji pusi MP Horen Singh be ningjepon lapen ke kaprek asongja atum lam ethan tap pen dudun nangle kaprek asongja atum le rat aphan ilang Ekji kali rat kiduk kelak aphan kelangji le BJP asong atum lapen tim Karbi Anglong atum si langji puta MP lamthe jaipon Dongkamukam pen Robinson Rongpi TK News Karbi Anglong si ini meeting long nang litum tarang thek dolong lo asi Rongkhang homosti ke hedi MEC election le nang le pusi ta hai dake BJP pen ka chotoi don candidate se high rate bolaga 101% guarantee lo laka lo si kedam ta kapon neli MP pomasi dak det silangwong chokche si district thom lang nang ko joni MLA election ho neli e long ta campaign wangwe apor chipi un edalo sitame neli apor chipi un epin wangwe pin pusitame 3000 सोसे अबूत पेंसी किलित लंग के हाई लासी 3000 के किरोतांग लो पिनी आको 1200 प्लस उठा कांग लो 4200 दी नॉन नेलीला चेक्लोजन ना लंग पोर्ची हो तेनों अपोर्ट लंग नॉन चेक्लोजन ही अंथों बागों से चिपी पुटे है दाग लंग चेराप तुम दो यूथ फोर्स तुम दो नॉन पुअसन राप तेरंग हवा सोबा बेट हमा ने यूथ फोर्स तुम तमे जे आहक लो रोंगखांग पाचिंग थुर नहीं लपे नॉन चिंग थुर लो asila so kacing thura poro hur bangke kado kaweta BJP long dudu pensi Rongkhang pa develop nangi pukamata pensi bini ke ongdung aratum tame Kongres penciri ASDC pensi PML pen APSLC penciri si bini BJP long nang coba ogdun nasi Rongkhang homosi dat kali Karbi Anglong Autonomous Council long ke sabista homosi do long koira trok do MEC constituency long koira trok ta tim Karbi Anglong atum ka chotoi do na candidate BJP candidate se hai pon po council ta BJP sarkar wek pini ge adon si ga hisab ni tum lasi adon bang ke don pharo ke thom ra doning ko rakhe thom 323 lasi edon long yong si bang pripli voters do pulote nang tum calculate 1000 upor lo lasi kecheng lo pini mane akapre ka party ka here khedi kecheng lo pini pen kecheng lo Thank you. La Arunodaya Tangkala, Yong Dungara to me 830 Silong Bong, nationally non Milo with 1,000. Kali lah hello has state government tum hidhanto and elo nong hela 830 adim hadi 1,000 dampo hidhanto and elo decision cabinet hadi decision and elo la sela hai process nang kok mate ko ane Allah ka munir phansi pinang mate di computer long palu nai account long palu na apol ase technical problem do mate akam do mate di so jone si long le data hai po ta long pon pola এই ক্ষেত্ৰত ৰংখাম পৰিষদীয় সমষ্টিটো খালী হ'ব এই ক্ষেত্ৰত মানে সঘনাই চৰ্চা চলিছে যে MP ছাৰৰ বাইদেউ মানে এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এটা মানে চৰ্চা চলিছে কিন্তু তাৰ মাজত এটা কথা আছে যে বিজেপি দলত যেটো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি নহয় তেনে স্যাৰ তেনেকা এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিলে আপুনি কেনেকৈ ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব নাই এটা মই আপোনালোকে শুনিছে মোৰ ভাষণত মই কৈছো যে মোৰ এটা সপোন আছিলে যে ৰংখাম সমষ্টিটো মই ডেভেলপ কৰিম আৰু যেটো সপোন লৈ পেলাই মই কাম কৰিছো কিন্তু করোনা আহাৰ কাৰণে মই এই কামটো সম্পূৰ্ণ মানে ভবাৰ মতে যদি মোৰ টাৰ্গেট যদি এহ আছিলে মই এতিয়া 30 মানহে গৈ পাইছো আৰু 70% মই কৰিবলগীয়া আছে সেইকাৰণে মোৰ ভাষণত মই কৈছো অহা 5 বছৰৰ মোৰ তত্ত্বাৱধানত ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মোৰ মিছেছ হ'ব এইটো কোৱা নাই এই অৰ্থটো এইটো নুবুজা মানে মোৰ তত্ত্বাৱধানত থাকিব
দলে সিদ্ধান্ত ল'ব কাক ইয়াত মানে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দলে সিদ্ধান্ত ল'ব থেংক ইউ Pini Pai Kuni Nipai Tret Roxy Arani Lakha Kep Hawar Kehat MEC Constituency ke Parlopon Jasemet Pet Rongkut Chuhan Arong Lapen Number 2 Baligao Arong Sok Asai Kactiki Abang Phu Atum Aphan KAAC Agriculture Department Ahin Pen Akimi Asok Achili Gitas Lapen RS 644 Gold Hybrid Asok Achili Kipipon Non asok kirot me apor nanglisi sai kecutiki klembang pu sabin kacari lapen ram johan atun katiki pon asok akini acili kirot pon pangceng pono bangso asok akhi kirot pon along KAACEM Khonsing Rong pi lapen hawar kehat BJP Kisan Morcha Amaipu Prinjilal Sorgiari lapen Chundang Ritumoni Boru lapen Agriculture Department KAAC Dipu Atumpen Agriculture Inspector Longsing B AEA Officer Pabitra Bora lapen Topon Bora Atum Humridam si Labangso Akimi Asok Achili Kipipon Ben Koan si Akimi Kehenoma tu Angtek Langdam lapen Labangso Akimi Asok Achili Ben Kaprek Asok Achili Ben Pangbar Ponsi Uthot non nangkili ji anikan stamil Labangso Asok Achili Mesen Plotante Labangso Asok Achili si Ipon Tukul Kuda IM Rongpia Sanghopen Pachinipon Lapen IM Khonsing Rongpi Ahin Pen Uthot Pachinipon Tuke Covid Angprim Mate Corona Angprim Kacipi P Atum An Abhanta Kacipipon Edji Abhansi Atok Anu Kedo Akarbi Anglong Arat Abhan Kacundri Padopon Hawar Kehat dan Longwon Rongphal Iken News Karbinlong Subin Kosari যেটো খেতি কৰিছে খেতিটো ভালে লাগিছে আৰু ধানটো নতুন জাত আছিলে প্ৰডাকশ্যনো ভালে হৈছে আৰু আজি ক্ৰপ কাটিং প্ৰগ্ৰামত অকল আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং নহয় অল আসামতে এইটো চলি আছে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো হেৰি প্ৰগ্ৰামটো চলি আছে আৰু এইটো গোটেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এনেকা মিলাই তাৰপিছত অল আসামত কিমান হৈছে এইটো ৰিজাল্টটো পাই যাব সেইকাৰণে এই ক্ৰপ কাটিং প্ৰগ্ৰামটো আজি ক্ৰপ কাটিং প্ৰগ্ৰামটো পতা হৈছে আৰু ইমানে মোৰ কাৰণ Nili binidak Duinong Baligaong Sumin Kosari Arit along kebang Agriculture Department ahin pendak Kining sok silike rondet penafi Labang sok non tikide ta penfie aso sok kwan mema henoma Mala sok non kini ke kerot pangceng lo Ini kan sidak inaugural function on nang hang sindi on kerot pangceng don lo Tapi ke labang sok tikide penafi akaprek asok pen abang sok kuan mema henoma pangbar po alang litu. Oke, rada pan aku tan pacini si mo neng ke bangnya por sitame. Jong si la sok jong si meu pulutang te rada pan Karbino Autonomous Council lain pen. Aku cili kiron paong pon mucot po. Bangso cili masih. Bangso cili masih. Naison lo. Apen ke bangso hiji ajai long nili bang det pen nonang litung bang masih nili asapsu nang litum ali cu ening tung lo ali cu enabang kela pulo je. Nangli tum ajok pe nili kado karbi ngorot fanda thaning tum nili fan ke Karbin Long Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang long nili fan medical arpusinang apitema si medical department hin alam ta nili man dak hiria ju postame nili sab su ning jing tung sinili sab su kam pa sini pol alam mangala polo je vaccination abang Karbin Long atok anu arata mane en bom lo pen kiana percentage tanon pinang an ke mane dulu sitame non anta mane KNA adim KNA pin adim dulang no anta si inglong ara so tumpuno lang litung kopia potong KNA de ni chini ne si karjolong free bang ke je alang litung ke fere putapu lapen ke bang akapre ke tum aja dalam ke than tap ajoini putapu tame nang litum mai dhomba ne li puing tum Donrabatum, Jirpi, Kadu Kabe, Tumadan Litum, Nang Litum, Free Ignang, COVID vaccination ke Litum Chipi Igek